Dumteng Ti Paskua, ragsak na pa'y dumaan, nga minintay marik na tayak, gandong muti na marswaan, agyaman tay kemkuanan, nainlap lang na ayat na, hintad na't bukbuktong nga anak na, to'y lubong ay ayatan na. Intay agram baken tani Jesus na ipaskayen, tanaken kapya kuma di agari ito'y dagaan. Dumteng didikran sa lapiban na kamapon, tatap nun meragsakan amin, iti daytoy nga Paskuan, tarabayan na kami, iliklik na kama po, kaday ko'y COVID-19, yak ka sa pulang hapon, regalo nga nagarbo, basta nasalun at makaden na, ay ayatek nga pamilya. Intay agram baken tani Jesus ni paskayen, tanaken kapya kumati agari ito'y dagaan. Intay agram baken tani Jesus ni paskayen, tanaken kapya kumati agari ito'y dagaan. Diyos ay ayatin na uray saan nga Paskwa.